Aizawl International Half Marathon chutukin daruk le achan ve khan Rajiv Gandhi Stadium Aizawl achangin Larsab General V.K. Singanawai liam. Education Minister Dr. Vanlalmawii MPSC combined exam hlotlin na changte chu Mizoram IAS omte kom ngeya Hauhnar chatak nei pui turin na cha. Bangladesh Nationalist Party BNP shwai tu chuan India Prime Minister Narendra Modi chu Prime Minister Tharatan Tariq Ramana thutiam siam na hun lo om tura soman tum thuas soi. US President Donald Trump chuan voin khan Iran sarkar thak chu thil thaberani tur thuas soya Islamic Republic sipai norna ti chaknan Middle East aircraft carrier pahina tir. Aizawl achangin Runmawi TV clear tu te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kania tuna chanchin kim changzokin nilongai thak chunzo mangu. Aizawl International Half Marathon chu tugin daruk le achan ve khan Rajiv Gandhi Stadium Aizawl achangin Larsab General V.K. Singanawai liam. Aitea ma hian mi sang thumdo nantel nia shiat ani thubuat sai tu te chuan an soya India ramhmun shang ba ka Rampon Kenya Ethiopia Bahrain United Kingdom le France ramatang te po inantel nia soyin he hian Mizoram chu khovel marathon lian huanga shwai lu ti an soi Aitea ma chuan tlang ramatlan hill marathon ani chu marathon dangte aya adanglam na ni in an soya Aitea voi khatna hian mi sangkhat zanga velan tela tunchuma ero chuan he aya tamfe hi antel ta ka wanga lo mo manti thu soin Mizoram rela lu to awanga Mizoram to ol samta chu AIHM hlotlin na chan lian tak pakhat ani tela an shia thuan soibok. Education Minister Dr. Vanlalmawii MPSC combined exam hlotlin na changte chu Mizoram IAS omte kom ngeya Hauhnar chatak nei pui turin na cha. Nizan Khan Dr. Vanlalmawii MS Academy achanga MPSC combined exam hlotlin na changmi sompali te lompui na hun manga Minister chuan tingthar te chu Mizoram IAS omte chu kom ngei tu le Hauhnar chhane pui turin na cha a anlet le thlenga mi changkai thean ni awangin apoimo thuas soi Minister chuan sarkar na thokni satlia lova sarkar phongwan tu ten he na rodna ha anne angte po soi chuak ngam turin na cha a ulukto ka anlo ngai thak tur thuas soi Minister chuan thokrim le thiam nga te chu du sakpo an hlo lo theilova chuti lain mani in vongza om turin hlotlin na changthar te chu acha bok he huna hian khwaza om MYC chairman Puma somzwala Ralte chuan vanram kaina dal tu chu hlok viau donin langma se chatuanu tan a hlok don lawa wanga nolngam turin cha a sarkar na chuan mo phurna lian puya kengtela he na an thona chan tur ber chu mi puite rong bola ni ti asoi MS Academy achanga MPSC combined exam hlotling mi sompali te pol hun mana hian hlotlin na changle an chungte ba ka sombik ten hunan mang ani. India Saka Cancer Dr. Inzom Khom Association of Oncologists of Northeast India AONEI Annual Conference voice somni pakhatna nithum otur chu nimin Khan Health Minister Pilar Rinpui na hong AONEI Annual Conference hi Mizoram State Cancer Institute in Aizawl klapa athlenga Health Minister chuan Mizoram chu cancer ve tamna ani thule Marthak State te chu chokong chuap nutele chhulmor cancer tamna ani thu soin cancer Dr. Rual in khongpui chuan Mizoram adam lo le abikin cancer natna ve te tan ra du om chwa ngei se adu thu soi Mizoram cancer hluar lutuk ti zia om tura theito pahmalak ani thu soin Mizoram sarkar le JICA changduni Mizoram State Super Speciality Cancer and Research Center zemabo ka andin turpo na chanani to thu soin cheng viable thezasari project bone marrow transplant ti theina turte nuclear medicine facility shang PET scan le cancer test na chi shang ti theina turte po da ani tur thua soibok AONEI Annual Conference hi India ramhmun puizo ka cancer lamathiam na sang tak nei Dr. Pankaj Chaturvedi, Director, Advanced Center for Treatment, Research and Education in Cancer, Mumbai, Dr. Dadul Mondal, Radiation Oncologist, Max Hospital, Delhi, Dr. Mohammed Imaduddin, Surgical Oncologist, Sion Cancer Clinics, Hyderabad, Dr. Hari Krishna Kovilapu, Medical Oncologist, CMC Vellore te po inantel pui ani. Chief Secretary Pu Khili Ram Meena and Maharashtra Chief Secretary Pu Rajesh Agarwal su Mumbai apisa atloin Navi Mumbai Vashi Saktur Mizoram House tungchanga soipui
kumsang ni pariat khan Mumbai City and Industrial Development Corporation chuan vashi Mumbai ram square meter sangkha zakwa somriat pathum point pali pariat chu Mizoram State Guest House kam Emporium ata na lo ruwa man to a asakna chu CIDCO le construction agency takara ro kholna engemu awangin engemu chenti khotlaya ni ta ni in sarkar thu chwa chuan atarlang Mizoram Chief Secretary Pu Khilira Mina chuan Maharashtra Chief Secretary Nena Hian Sakchan Hun chu Kumin March ni somthum pakhat thlenga shethiam tu le asakna akhotlaya wanga choitur chu ngai to thatsak turin angena Maharashtra Chief Secretary Pu Rajesh Agarwal po in hemi thua hian CIDCO hotu te abengal ni in sarkar thu chwa chuan atarlang bok Union Minister of State Pu George Kurian chuan vo in Khan Siaha District lo in BJP office Siaha khopuyami tur lungphum aphum Union Minister of State for Ministry of Minority Affairs chuan Siaha District a BJP office building sak ani tur chulom omati thu soin party mason na ani ati a chataka sakani baka changkai takamana be seiti soin Siaha mai ni lo Mizoram munchang shanga po mason zelan tumdon ti asoi Minister hian lunga phum zo a CEM Bangla MADC hotu tele BJP Siaha District shwai tu tenen in komin vo in ve khandel li panle ngala vo in hun mana hian State BJP President Dr. K. Beichwale State Vice President Pulal Duomaten Aizola changin en ronjoy o mani BJP Siaha District Office Building tur hi chhong ruka saktura ni a kumkha chunga sakzo turarwa man ani Pujeje lalpe khluwa chuan vo in mangai nani Valentine's Day midang te mangai nalan swatira blood donation camp buat sayani chulom omati thuasoi vo in Association for Voluntary Blood Donation AVBD MSEX NHM KFC le Civil Hospital Aizola Model Blood Bank te changkopin dor pui multi-purpose hall Aizola Valentine's Day blood donation and buat saya man puina he thu hi pujeje lalpe khluwa chuan soya midang tatana thisen pe a midang tatana luang chhuak theini chu thilom om takani thu soya Mizoram pon mun shanga omin miti shanga chen pui chin thu le chuta mizo lo ni nomna chu tlom ngai na ani thu soya voina tlom ngai thisen petura kal khoman tamzia muin mizo ni chu nuama ti zia le vane in ti zia soya mitam takin voi tam tak thisen an pek thei chan chu an che sel wang le an taksa anuluk wang ani thu soibok Chalai te chu shisel na vong cha a nun uluk turin na cha a hehuna hian Civil Hospital Aizol Blood Bank ka Senior Medical Superintendent Dr. L.Chhakchhuak kimi po in thu soyin thisen pe changkai zia le ngaklel tu an tam zia shat apoimo thu soya thisen unit khat po ahlu ti soyin unit khat bek khat atangin component 4 ra chwa ani thu le changkai takin dam lo te mamo dan changin milin siam china ni ati a begli beg nga siamin amamo tu ten an mamo na chata pe kani a atangkai hle ti asoyani thisen pek sa om chuan rig room thila atangkai hle ti asoibok ani chanchin buat sai lai hian mi zani velin thisen an peto a tlailam thleng hian thisen hi pek thei don bok ani Longtlai Borsapu Donila Ruat Sangan Longtlai District Jail, Lyra Motherless Home, Osis Boy Home le Longtlai Observation Home tetlo in, jail tang teta na chandam na camping nei cha asya thu le, Rahman na siamani tur thuas soy. Longtlai Borsap chuan jail tang te chu nun thara nung tura thei top chwa turin at sa jail changa an chwa huna po khotlang ta na michangka yan ni thei ti in sia a, nun siam tharna ta na mang turin na sombog, Lyra Motherless Home le Oasis Home a thoktu te po lom thu shilin an rongbol na fak omati thu borsap chuan soya nu le pa enkol tu nei lo te mangai na ne na an enkol na ko nga thei top chwa zel turin ange na Longtlai Observation Home a thok te po no pangte ma khonga ya an kalzel na tura kong dikko mu tu ni zel turin na cha bok ani District Jail Lyra Motherless Home Oasis Boys Home le Longtlai Observation Home a thoktu ten borsap ne na hian harsat na an nei tele an mamo an nei te an lo thlena borsap swan an mamo na asya thiangpui thu le a the anga ma alak saktur thu shil hlom ani MPCC advisor Puzawdin Tlau Ralte in LADC in Thanapiang in state sarkar line an hui vek chin ni soyin ZPM sarkara chuan solid chu soilo party lian pathum zinga MDC nei tlem beran ni ati Champaya Congress Bhavana he thu hin Min Khan MPCC advisor Puzawdin Tlau chuan soya tuna ZPM MLA zinga hian tlingnon turan wang ti in so thing wanga vote ling tu te po in ZPM sarkar a in vai hne na rin na an ngat to zo katibok
Puzodin tluanga chuan kumsang ni somni pakhata se chi by election a tuna kan chief minister hian ke hi poisa engma ka nei lo by election hi ka ta na hupur om lutuk general election a kaleba po kala rule zolo ti in a soi ti in khatiang khopa poisa nei lova in soi khan chief minister ata na laglu ani ma hawina che na tur babel in sang sakna turin tlanga rod ngal theiani ati ZPM party in pulal do amatsu midangin an be na sa ni in anin ngai phone ni soin puzodin tlanga chuan pulal do amatluka midang be na sa mi zongzong be tu hi anom lo ati a puzoram thanga pay to not normality du a pulal than hola po central jail a chuan chumke mek ti du tu ani ti in khatianga midang ti chin tu khan ama mi puin an vuak let na tuar thiam lovina in show samai mai ani ati MPCC advisor puzodin tlanga chuan leng puiram sha chungchanga file pa ngaya akal chuan MNF sarkar ho tu te khaman chang A2 turan ni ti in ZPM sarkar thara chief minister in hei hi chati lovin captain obeyance ti in MNF sarkar laya file kal manchang A2 te po anti felvek kha ti to pani ati a ZPM sarkar thara in biak na kalpui chatle ni in andu ang to ka anin dor nu a manchang A2 list 30 felin achak the ang berin file an kaltir le ti na ani ati bok MPCC Vice President Pusingun Lianchungan Mizorama Congress Thliatle ni soin Longtlai District ta po MLA bial ni lagi anin base to thu soya aizola po chalai rualin Congress anzom tharna sahle ni nesoi Champaya Congress Bhavana he thu hi nimin khan MPCC Vice President chuan soya Mizoram hun changchanga Congress Party zom tu na satakinan pung ni soin Congress Party sarkar le na turin chimlama changin thli atle ni in soibok Pusingun Lianchunga chuan ZPM na ber chu in soifia ani ati a leng puiram shal chungchanga danan palzut ni soin danglambik tura in zuaran lo danglam lo wangin ZPM le MNF anin kok mek ati bog MPCC Vice President chuan pulal do omahi Mizoram Chief Minister tura siak thi ni ma se Mizoram shwai tulu ber Chief Minister tur dang siak thi anom to ati a pulal do oma siak thi tu hian lal sola Israel lalani laya midang siak athia akal san zui angin akal san me kani atibok Nimin Khan Central Young Lai Association shwai tu te chuan Lai Autonomous District Council le Chakma Autonomous District Council in rina nia an siata ramri lungan phun na hi parva 1 bula le bula ni in Central YLA shwai tu te hi an president pu eflal ro thangan a hawa Central YLA president chuan pi le pu te hun lai atang to in LADC le CADC in rin na chu khwa wang ramri khamsa tui chong lui chu man ani thu soin parva 1 bula hian ramri chin chia nan lungan phun ni in a soya aven himna le vilzui na chu helai che vela branch YLA le vathwang pui group YLA te kuta thui tak ain nga thu soi pu efla ro thanga chuan ramri lungan phun chu boruak du omlo hring chhuak thei tur hoi zong ani lo ni in a soya ramri chu ani dan tur chin chia na a omlo chuan thil fel lo in zep theya oma wanga ramri lung chu phun an ni thu soi ramri lung phun na hian Central YLA shwai tu te ba ka vathwang pui group YLA shwai tu te parva le a che vela branch YLA shwai tu te an tel ani LPG le POL report ilo ngai thak chun zomang u Nimin zing dar kwale tukin dar ko inkara LPG cylinder sangli zasari somli pasari in vaireng te supply check gate apal tlanga vaireng te supply check gate changa thudon danin POL kiloliter zali somni paruk Mizoram chunga phurlu ani bok voin khochin ni lo clear chunzomang u State Meteorological Center Directorate of Science and Technology in State Meteorological Center aizola changa meteorological data chinchia danin voin hian ruatla a omlova Temperature alum Liberin 24 degrees Celsius ani avo Liberin 15 degrees Celsius ani humidity chu anyam Liberin 40% ani asan Liberin 55% ani naktuka Mizoram puma khwa achadrin ani Mizoram pon lam chanchi ni lo ngai thak chunzomang u Bangladesh National Party BNP shwai tu chuan India Prime Minister Narendra Modi chu Prime Minister Tharatan Tariq Rahman thutiam siam na hun lo om tura soman tum thuan soya BNP Chairman Tariq Rahman Foreign Policy Advisor Humayun Kabir chuan wai ni na komna herwa man hi anem nget ani hemason na hian ma administration hmaya kumtam tak chung boina om hnu le India le Bangladesh inkar chalo tak siam chadu na le tumna lama hoyani
ram chen omtene na kan inkar hi kan ta na poimo a Tariq Ramana foreign policy a thil poimo takani ti in Kabir chuan asoi he som na hi in lai chi na chazok siam tumna du sangna lantir na ani thu asoi bok Kabir chuan Tariq Raman kai shwai na hnuaya sarkar thil tum lian zok te atar langa sarkar thar chuan regional cooperation a kalphung in thau tak kalpuya tum thu asoya he bial tana political vision enge motak siam thei ani kan ring bok ani atibok abik takin Kabir chuan multilateral platform to enroll na hun rem changa ta na soya SARC BIMSTEC angte chu aman tangkai thei ani ti in South Asian Association for Regional Cooperation SARC le Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation BIMSTEC te asoi Kabir hian India le Bangladesh in zom na reset ani thu asoya ma se India rama hasina a om chungchanga ngai twana om thu asoi thutiam soina hun lo om tura hian ne ibe se ani a Prime Minister Hlui Khaleda Zia fapa Tariq Ramanan kumsom ni donze ramdanga om hnuwa premiership achel theina tura inwat saina kalpui mek ani Prime Minister Narendra Modi chuan vo in khan kumsari kalta a Pulwama beina anun na chan sipai te chu zana alantir Prime Minister Narendra Modi chuan exa posta kumsang ni sompakwa a heni a Pulwama anuna hlantu mi hwai sem tak tak te kan sherenga anin pek na antumru na le namta na anrong bol na chu kan ril ru zonga chatuana ta na ala inziak rengani India mitin hian an hwai sen nang he takatangin chakna an la chin ti in ex aposta soya Congress try to Rahul Gandhi po in sipai te hi zana alana exa chuan kumsang ni sompakwa a Pulwama a firfia hwai sen taka be pui thak na athi kan sipai hwai sen te chunga thinlung takin kaloma Mother India hum halna ko nga an inpek na sang berawangin namhian chatuanin leiba ani rengang atibok Vice President CP Radhakrishnan po in Pulwama firfia beina anuna hlantu mi hwai sen te hi zana kalhana ni anin pek na sang ber chu namsha dreng na akum khwa ina omreng do na India ram sakle him tak din tura min fui chun zom zelani atibok February ni sompali sang ni sompariat Khan Jammu and Kashmir Pulwama district ta firfia te chuan Central Reserve Police Force CRPF convoy Srinagar changa Jammu National Highway yakalte chu anbeya mani intilhum na bompua ka hian mi somli an thiani chumin huwa chuan heni hiram security narrative fa black day ti chinchia ani ta ani convoy a hian ba somsari pariat omin Jammu atanga Srinagar pan na tur CRPF mi sangni zanga vel phurin puak thei thil phur lir thei pakhat chu apua ka chiat na satak a thlen ba ka mitam takin an thi pha ani he thil thleng hian khovel puma social na satak a thlena thunei tu te chuan Jammu and Kashmir rampuma ven himna konga malak na chu rang takin an ti chak hle Pakistan a firfiak pol Jaish-e-Mohammed chuan poikhoi na thlenga hian mo phurtu an ni ti asoya twal chung media te chuan he poikhoi na hi ma ni inti hlum tum tu in ati ni in an tar langbok US sipai te chuan thlamasa a Caracas operation ani na a Anthropic's artificial intelligence model Claude mangin Venezuela shwai tu Nicolas Maduro chuan man ni in an soi American sipai te chuan January ni thum khan Venezuela shwai tu hi an mana Ruihlo cartel le Ruihlo nei tu te laka indo na ani thuasoi Operation Absolute Resolve ti thupui manga be pui thak na hian American sipai te hian Venezuela ramlutin Caracas chu bom mangin an beya US President Donald Trump thupek angin Maduro le anupui Celia Flores te chu an presidential palace atangin an man ani Wall Street Journal chuan AI model hi data farm Palantir Technologies ne na thoho na an nei nuwa manani thu tar langa an platform hi US Defense Department le Federal Law Enforcement te chuan an mangna sahle ani Caracas US sipai be na aklot an mandan kim changero tarla nala nilawa ma se he deployment hian mission ram man na le til hotlin na kong sang sang athlop ni in an soi anthropic usage policies ang chuan AI model klot hi tharum thona athlop na atante ral thwam design nan tele surveillance nei na atante man the ani lo thung thu chwa siamin anthropic chuan Claude mo AI model dange mo chu operation big classify te mo adange mo atan man ani le ni lo chungchang hi kan soi theilawati a hemi ba ka hian Claude man na engpo private sector ra emo sarkar pumpuya emo kan usage policies zo mangaya chu chuan Claude man dan tura thununa ni kan tho puiten chu an zom theinan kan thok du na ni atibok he thu puan hiram ven himna le sipai domain na sum don na AI in zom khom na apunzel konga hun poimo takani Claude AI model claim te zinga hian classified environmental intlak partnership mga mu theine soi zinga tela ma se sipai te chuan AI manro tamjok chu unclassified system at so
man an mang the ani abik takin anthropic in safety le ethical guardrails chungchanga mi puidin mun ngai to chuan he mason na hian sipai na tho na hmuna AI man dan tu ethical boundary chungchanga in hial na siama he thil hian Pentagon le anthropic in kara AI deployment chungchang B.Vanlalchhanchhuak hian an contract omsa le defense lama AI chanvo chungchanga policy soi ho na zawzok angong theiti atar lang bok US President Donald Trump swan vo in khan Iran sarkar L.Chhakchhuak thil thaberani tur thua soya Islamic Republic sipai nor na ti chaknan Middle East aircraft carrier pahni atir Trump pathu soi hi Iran clerical establishment pai thak tura ngen na lang sar berani a Washington chuan Arch 4 Teranta nuclear program ti claim tura inrem na siam tura anor layani heti la hian kumsa ka zakwa somsari pakwa Islamic Revolution a pai thak Iran sha fa pa ramdanga omchuan teranin nor hwai hotte thisen chuak na sataka abe nuwa international intervention angen na chuan borua ka siam tharle ani North Carolina a Fort Bragg military base to third header to te akom na Trump chuan chu thil theng thaber ani ang ti alang ti in journalist pakhatin Irana regime change adu le du lawa zotani Trump hian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ne na changin Irana tu tenge alak du don ti ero soi du lawa ma se mi anom ti soi bok hemi ma hian Irana sarkar thak turangin na chu abeng seng hle a he hian boina asiam theiti alo vau khan to a ma se tun ma in Khamenei laka hian vawalo nei to ani White House a ma athu soina a Trump chuan USS Gerald R. Ford Kovela indo longlian ber to Middle East in Iran nor na ati pun theinan achhuak thwai do na ti a Trump chuan deal kan siam lo pal ho chuan kan mamo do na ni ati bog US in Venezuela mi Nicolas Maduro apai thak nuwa he longlian hi Caribbean a me kani carrier dang USS Abraham Lincoln hi US longsong pani Middle East ta omto zinga pakhat ani khati zong kha voina ta na Chanchinthar kan ngai thak theite chu ani e